Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыс жакындан көрүп жаткан биздин мекендештер жана катталуучулар, саламатсыздарбы? Бүгүн 23 февраль 2025 жыл. Биздин мырзаларды бүгүнкү майрамы менен, мекендик коргоо күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Айрыкча подписчиктерге, ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Туугандар, биз бүгүн Карабалта Чүй-облус, Карабалта шаарына келдик. Ассаламу алейкум. Тууган, канча экен бул кочкор? 25 кем бар. 25 кеми бар. Гисат. Булчу? Бул арашан жыты бар будачы. Канча баас? Бул 17 тот. 17 тот. Сиз сурап атасыз, бере элек эле. Эми алып келдим. Эми алып келдиңиз. Содаңыз берсин. Мына туугандар, Карабалта шаарынан сиздерге мал базардан көргөзүп беребиз. Ассаламу алейкум. Канча коюң? 26 миң дейт. Бооз экен. Туугандар, видеого лайктан тырс баягыдай эле. Урасы. Ассаламу алейкум. Канчадан койлоруң? Бааларын айтып коесуң. 24төн козулуубу? Козулуу койлор 24 миңден сурап атат тууганыбыз. Ана сода болду анан? Сода жаңы келме? Жаңы келди. Содаң берсин. Жаңы келиптир мына туугандар. Эчки канча экен теке тууган? Бааларын айтып койчу. Экөө? 25 киби экөө? Экөө 25 дейт. Тууган, атың канча атың? Баас айт. 250. Жашычы? 4 жаш экен, о, мыкты экен. 250 дейт. Кана базардын кире бериш экен. Көргөзүп элдерге көрсөтүп атам. Мына достор, Карабалта чөп базар бул жагында экен. Биздин рекламалык номерлерибиз бар. 077 менен 388 350. Канча? Ассаламу алейкум. Канча? 15. Канча? 2 айлыкпы? 4 айлык. Сиздикичи таксыр? 11 дейт. 1 айлык. Кочкор булар? Кочкор, сиздики ургачы? Ургач экен. Жакшы. Мына чөптүн бааларын бир билип туруп анан кийин баштайбыз. Тууган, ассаламу алейкум. Канча баасы? Беде? Беде 200 сомдон дейт. Жакшы экен бирок. Телефон айтасыңбы? YouTube'га айтасыңбы телефон? Номерби? Айт. Карабалта боюнча жеткизип бересиңби? Карабалта боюнча жеткизип бересиңби? Мейл жөнлө кой анда. Билбейм дейт. Силос канча экен? 5 сом бар. 5 сом. Мешөгү 100 килограмм 500 сом болот экен. Могу номерлер экен, Кайрылып. Кайрылса болот. Мына дандары барбы ичинде? Жүгөрүсү менен экен. Жакшы. Анда несе? Кочкор канча тууган? Баасын айтып коюңуз. 45. Канча тиш? Козу тишпи? Мынакей 45 дейт. Жакшы. Туугандар, мына кайсыл жактан көрүп атабыз? Жаза кетиңиздер. Ассаламу алейкум байке. Канчадан? Баас. Сиздики канча мына козуларыңыз? 12ден? 12ден дейт. 12ден дейт. Байкем алыптыр. 13'ten 13'ten altıdır. Buyursun bayke. Kozu koçkorlar ekan mınaki. 13'ten altıdır. Rahmat. Жол экен да бул, как пригородный да элеген. Кана, ассаламу алейкум байке. Канчадан бир бааларын айтып коюңузчу? 15 миңден сурап атат. Козулар, Козулар тууганда. Сиздикичи чоңурагын баасын айтып коюңуз. Бул кочкор, Баасычы? 18. Тиш буз элек. 18 миңден сурап атат бир тууган. Канчага сода болду ушу, айтчы бир. 15ке бербедиң, 15ке бербепти, мына достор. Көрүңүздөр. 15 миңге бербепти. Алдыңызбы тууган? Канча болду? Кой. 20 алыптыр. Кысырбы, боозбу экен? Жок, 20га алдыңыз. Боозбу, кысырбы? Жок, кызыр. Канчага? Айтыңызды? 16га. Буйрусун, байкем 16га алыптыр. О, доңкаба. 20 миң деп тамашалап койду. 16га алдым дейт. Bu kozulарды ayttık, сұрадық, bunu сұрадық. Қой қанша екен туған? Ассаламу алейкум. 30 сұрап отыр. Қозысы қайсы бұл? Мына қозысы. Қандай байлы бар? Туғанды? Мінекей.
Pazar. Tuğan aldınız mı bayke? Yok sattım. Satası. Kançadan assalamu alaykum. Bular koylar bu. Çoğun koylar. 19'dan. Baykem suru da 19'dan. Qanday soda oldu bayke? Qanchaga bo'ldi bu? Berib edingiz. 18 kilo. 18 ga. 18 ga berib edim deydi. Yaxshi. Sizniki qancha? Assalomu alaykum. Qo'zlaringiz. 12. 12 dan, 12 mingga soda baykem. Qanchadan bo'ldi bugun soda shular? Oldu. 11'den berib edingizmi? 11'den berib etdir. Yaxshi. Qana. Bular qanchadan qo'zlaring? Balari. Aytib qo'ychi. 9'dan 1. 9'dan urg'achilar bu. Ekroten urg'achi 9'dan berem deydi. Siz alyapsizmi? Alayın deb Qanchaga alayın deyapsiz? Ko'ryapsizmi? Ko'ryapman men sodalar. Beringizchi bir. Qancha bersa bo'ladi ham aytinglar bunday. 9'dan beremin deydi. Bir tugan. 7,5 8. 7,5 8'den ha? 8'den beraverasizsiz? Yo'q ha? Ma'qul. 8,5dan bo'lsa beraveradigan. 8'den bera olmayman deydi. 9 mingdan so'rayotadi. Biz aldırsan chiqqandan tortaveramiz. Qo'ying qanchadan tugan? 12'dan. 12,5dan. Bular qisir bo'z. Qisirlar ha? 12,5 mingdan so'rayotadi bunday. Qisir ekan. Soda bo'ldi? Oldu. Ha, baylog' ha? 11,5'dan. 11,5dan berib edingiz ya? Ha, mana. Rahmat ha. Sodangiz bersin. 11,5 mingdan berib beribdi. Tishlari qanday ekan bu charbalar? Mana. Mana tishlari 4 tish bu. 6 bu. 4 tish ekan. Rahmat ha. Yaxshi, bunda qo'zlar bor ekan. Tugan qanchadan bag'alanglar? 11,5dan so'radim, 11dan. Buni 11,5 mi? 11dan berasizmi? Soda bo'ldi? Ha? Soda bo'ldi? Qanchadan berib eding ular? Ondan so'ng urg'achilar bor bo'ldi, 5 dan sotib bergan. Qanchadan sotding 5 urg'achini? 11 dan deydi. Tug'anda mana. 11 dan sotib yurdim. Yaxshi. Mana qo'shqo'rlar qancha ekan? Assalomu alaykum. Ba'larni aytib qo'ysizlarmi? 21 dan. Bular baylovda turdi-ku. Baylovda turibdir mana 21 dan. Qo'zi qo'shqo'rlar. Uzun bo'lgan. Qana yeti? Yaxshi ekan. Ha, baylasa bo'ladi. Mo ekochi. Aladili, bari. Bardig'i 11,5 mingdan. So'ra. 11,5 deysiz? Ha, 21,5. Kechirasizlar, 21,5. Qancha soda bo'ldi shular aytingchi? Bo'ldi. 18-19 dan soda bo'ldi, berib edingiz, ha? Rahmat baykas. Yaxshi, qancha qo'ying? 15 dan. 15 deb atasizmi, ha? Urg'achi? Ha? 15 ming so'rayotadi ekan. Do'stlar, mana qo'chqor qancha ekan? Assalomu alaykum. Qancha qo'chqoringiz bor ekan? 100 deydi. Qancha tish bu? Quyruq tushib qoldi. 4 tish. 4 tishi, 3 tish bo'lmaydi, 4 tish deng. Ne liniya bu? Sharpi deydi liniya. Landras. O'sha liniyalar taqaladi. Ha, yaxshi. Mana. Qiziqqanlarga telefon aytasizmi? Nomer. Так, 8, так, Siz Qirg'izistondan, he. 0559, 0559 99, 99 67, 67 48. 48 deydi minaki. Tishi qanday? Ya 4 tishi. 4 tish 3 yaş. 3 yaş. Rahmat. Qarabaltada bo'lasizda? Qarabaltada bo'ladi ekan. Rahmat. 100 ming so'rayotadi tug'anda. Bu yerda qo'y bor ekan, qo'z bilan so'rab qanchadan bo'layotadi ekan. Baykasi, qancha qo'zuli qo'y aytdi basin. Basin aytib qo'y. 18 ming so'radim. 18 ming qo'y qancha tish? To'g'ri, qo'z urg'ach erkakmi? Erkak 18 ming so'rayotadi. Soda bo'ldi bu? Yok, yem geldi. Yemi geldiniz he? Sodanız bolsun. Yemi geldim de. Assalamu alaykum. Qanchadan qo'ylarsiz, qo'zlarsiz? Bağlarını aytın. 15. 15 bul. 14. Bunu kichinizichi? 12 ga 12 ga berib Qanchadan berib жатасыз shularni? Don Xabar degan kanal, ha? Onda hozir uchovini satdim, 14 satdim. 14 dan satdingiz. 14 dan satdik. Rahmat. Bir tugan 14 mingdan satibdi tuganda. Buni ular qanchadan? Assalomu alaykum. Qandaysiz? 18 dan bular qo'zlarmi? Qo'chqormi, urg'achi? Qo'chqor qo'zlari. 18 mingdan so'rayotadi bayka mana. Bozor qanday bugun bayka? Bag'lar. Qiymildab qoldi. Qimmatroq bo'lib. Ha, yaxshi. Rahmat bayka. Sodangizni bersin. Mana o'tib ketaylik, ketaylik. Bugün javob. O'zbekiston bo'yicha 3 kunga ochilgan. Bugun javolat. Qancha ekan bu tekengiz? Assalomu alaykum. 12 qo'zichi.
20 deydi. Kozunu 20 deydi. Samir maylı. Bunu kozulu koy qancha ekan tuğan? 16. 16. Qancha tish qo'yingiz? Boyun gelip aldı. Yelib qoldi. Qo'zizi yaxshi ekan biroq, ha? Nima bo'lgan mo'yindan bu? Ya. Invalid. Invalid? Shunday tug'ildi-a? Xudoyim jaratdi-da. Tug'ilganda shunday bo'ldi-da. Qo'ziz erkek burg'achi bu. Burg'achi. Emelavi bu? Bemodat Emete. O mo'yini eme bo'lib qoldi-da, bunday. Qayrilib qolgan-ku-da. Mayli, sodangizni bersin. Ha. Shunday do'stlar, qana o'tib ketaylik bayka. Buna qo'y qancha bo'ladi? Qo'y qanchadan ekan bayka? Qo'y. Bahsi. Yeni bola qanchadan? Bakın nar tapılar. Yoldan çıkma qo'yadi. 25 deydi. Yolda acha olmaydi. Yo'q, 23 ekan. Bakın. Yo'lni ochqiladi. Yo'lni. Manaki. Hop, bismillah. Buna qo'zlar qanchadan bo'ldi ekan? Qo'zlar qanchadan bayka? Bala. 250? 25 dan mi? Qo'y, mo'ch qo'chqor. Eğer hoptam kete turgan bolsa, bu qo'zi tish bunu 150 da otam. 150 ne liniyaga qarab taqaladi? Bu gruzin. Gruzin deydi. Nomerini aytasizmi? Hozir. Aytыңыз, qana qiziqqanlarga? 0555 0555 menen. 610 610 799. 799 nomerlerine baylansanızlar. Karabalta şahrına yakın bolsanızlar, he? O, tabii anladım. Ya nanda tatazaz burası bir yol eken de tuğanlar. Kıyım bolup atat tartış. Mana. Qancha qo'ydilar ya? Жақсы екен. Ökonun bulardın da uyda satılıcı yeni bala matkaları var. Бар, matkalar. Жақсы. Şu nomerlerge baylansanızlar bolot. Qanchadan aldınız baykes? Qanchadan bağısı bu? 19 mingden. 19 mingden satılat eken. Aldınız mı? Assalamu alaikum. Qanchadan? 21'ge bermeydim. Ekönü mü? 21 minge berbe жатат. Mana tars berbeyiz bir de. Ya bermeyim. Qanchaga bereceğim aytыңызчы? 22 olsa 22 olsa qarmatasiz. 1000 so'm qo'shsa beraveradi ekesda. 1000 so'm qo'shsa. Buyursa, bular urg'achi erkek. Erkek öküz. Ikkovi teng qo'chqor kelajakda, he? Qancha oyliqlar? 3 aylıktır. 3 oyliqlar ekan. Rahmat baykes. Mana janaqa qo'chqor. Cho'ng ekan, chiqdi. Ko'rgaz qo'yingchi yaxshilab mana. Janaqa qo'chqordi. Quyruqlarini ko'rsa, razrestlarini. Qo'zi tish buzalaga bular tugan. Tish buzalak. Tish buzalaga ekan. Tishini ko'rsatib qo'y. He, ko'rsatib qo'yingchi ko'rarmanlarga bir. Mana ke, o, bo'ldi. Janaqa nomerlar. Boyu 90dan oshadi deydi, uzun ekan. Yaxshi. Mana do'stlar, tuğanlar Qarabalta qo'y bozorini tatib hozir. Pul aldingizmi qunajin? 90 ga olibdir. Mana. Hozir mallarga da gire, sandıktan kanallarni alıstabay ko'rib turibsizlar. 8 ming, he? Mana bo'z. Bo'z. Bu qancha ekishbi? 18 deydi. Qo'zi balki birinchi tur. Ha, qo'zi deydi, birinchi tut ekan. Yaxshi. Ya, hop, bismillah. Yo'l. Men Qarabaltaga chinida birinchi yo'li kelishim. Prigradga kelganda ele bo'lib atam. 15 kral. Qanchadan bo'ldi bu qo'zlarimiz? Bala. 14 mingdan mi? 14 mingdan. Mana 14 deydi. Siz olib atasizmi bayka? Qanchaga olib atasiz? Qaysi salon? 10 qabat, ha? 14 ga olib atasizmi? Yo sotib atasizmi? Ha, sotib atasiz. 14 ga sotib atasiz. Yaxshi, mana tuğanlar. Ko'ringizlar, bitta butlarga kiyib oladi. Çok bolsa. 35 mingdan so'rayapti. Cho'ng o'ylar ekan, biroq, ha? Bo'z ekan? Bo'z ekan. 35 mingdan so'rayapti. Tuğanlarni aqchib bilan bir baykam qo'yib keladi. Qarabo. Bo'z qo'y. Assalomu alaykum, tuğan. Qancha qalding? Ha? Qancha oldu? Baykasi aytib qo'ysiz, qancha qaldingiz? Algan. 36 milyon. 36? Bo'z. Buyursin, ha, bayka. Qancha tish ekan? 6 diş. 6 tish 36 mingga olibdir. Bo'z buni yaqin, ha? Egiz suyda geldi. Egiz tuydu. Yaxshi, buyursin anda, egiz tuysin. Buna biz bozorga kirib baratamiz. Tuğanlar. Ayaktan bulasın. Ya, ben şardan. Qanday bayka? Bilim aytayım mı? Aytasiz, ne bu? Ne alatasiz? Aman bolsun, javoblarga tinchlik bo'lsin, osmon ochiq bo'lsin. Aytqaningiz kelsin. Bizning yaxshilik bo'ladi Qirg'iziston. Aytqaningiz kelsin baykem qalov tilekleri mana. Qancha ekan o'shungiz bahsi? Bahsini aytib qo'ying. 14 bo'tam. 14 14,5 ga beraman. 13,5 mingga beraverasiz, ha? Ha, yaxshi, urg'ach ekan, ma'qul.
Sodаңызды берсін. Айраңыз менен бүгүнкү, Рахмат сага. Мынакей. Доктор, аман бол. Рахмат. Мына ушундай туугандар. Мыналар алындыбы? Канчадан алдың айтып койчу? Я. 35'ten al. 35'ten aldınız mı? Erkekler mi? Erkekler 35 bin aldı. Buyursun. Mına iki muzo 35 bin real alındı. Az biz girip gözüp bereriz dostlar. Çıla bayağı da öyle mal bazarlar. Anlıktan kanalda koldoq like'tan tırt vurup koyup görüңүздөр эми кызмат үчүн. Туғандар, кайсыл жактан көрүп атасыздар? Аны да жаза кетиңиздер. Мына кочкорду көрүп баасын сурайлы. Ассаламу алейкум. Канча экен? Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? 45 миң. Тишичи? 3 жаш. 3 жаш, 3 жаш 45 дейт. Мынакей. Достор. Кана өтүп кетейин. Коюңуз канча байке? Коюңуз баасын айтып коесузбу? 17 бооспу? Кызыр семиз экен, сойгонго 17. 17 olsa bir 16'ların beri var. 16,5 берип атат. Мына 16,5 берип атыптыр байкем. Бербепти, 17ге беремин дейт. Содаңызды берсин. Мына ушундай. Дон Кабар деген канал. Кана кайсыны? Канчадан козуларыңыз? Kozlar 13 minden. 13 миңден, Булар bir erkek bir urgaçı. Канча айлыктары? 3 aylık. 3 айлыктары экен. Сода болду байкеси? Көрөрмандарга айтыңчы. 12 minden sonra. 12 миңден бербедиңиз. 12 миңден бербепти мына туган. Коюм бар? Жок, макул. Kayısı var. Дон Кабар деген канал. Кайсыны? Булар etke. Учмал, байладыңызбы? Канчадан баалары? 18'ten de ötesi. 18. 18 миңден, Сода болдубу? O da oldu. Канчадан бербедиңиз? 16 миңден берилбептир, Канчадан болсо берейин деп атасыз эми? 17ден болсо, 17 миңден болсо берет экен. Содаңыздарды берсин. O дагы? Bu koçkar bu. Бул кочкоруңуз канча? Bu 19 da ötesi. 19 деп атасыз, Базар кандай байке? Базарда жүрөсүз ар дайым. Баалар кандай болуп атат? Argay bazar arganda. Arganda, Malga жараша. Malga жараша. Бирөө кымбатыраак сатайын дейт. Бирөө арзаныраак алайын дейт. Семиз mal көп кетип атат. Семиз мал көп кетип атат. Чарба көп кетпей атат. Кетпей атат, жакшы. Содаңыздарды берсин, байкелер. Майрамыңыздар менен. Aldım koy. Бул сиздики? Афган кой. Бооспу? Кызыр, баасы канча? 35. 35 тишичи? 2 тиш. 2 тишпи, 2 тиш экен. Жакшы байкелер. Ийгиликтер болсун. Ne kanalı? Дон Кабар деген канал. Эмне? Кайсыны? Мо жигиттер, майрамыңар менен жигиттер. Жакшы койлорду алып келиптир. Канчадан болуп атат бааларын айтыңчы? 45. 45 бооспу? Боос 45. 35. Бул 30, 35. Бул козусу менен? Бирөө козусу менен, 22. Бул 22 дейт байке мына. Козусу тигине чоңоюп калыптыр. Эркекпи козусу? Эркек, жакшы. Кайсы айылга салам? Классташтарга бир салам айтып кой. Полтавкага. Полтавка салам. Во, красавчик. Полтавка салам дейт. Мынакей. Полтавка. Кана куйругун? Куйруктарын көрсөтүп койлум мына. Охо. Кызыккандарга телефон айтсаңыз болот, буйрса онлайн сатасыз. Эгер бар болсо үйдө. Жок, Болду. Рахмат, Мына ушундай туугандар. Алдыңыздарбы? Канчадан болду айтып коюңчу? 12 миң. 12 миңден буйрусун, Мына реально 12 миңден алыптыр байке. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен канал автору Данияр болду, Дон Кабар каналы. Ушу кочкорлорду кошуп коелучу. Тууган, ассаламу алейкум. Кочкорлор канчадан? Сиздикине? 150 миңден, Тиштери кандай? Козуларды, козу тишкен. Айт, 150 миңден экен, чоң-чоң. Ойлор канча чыгат? 90'dan öydü. Номерин айт баягы көрөрмандарга. Алам деп калса, 778 менен, 455. 455. 405. 405. Каякта турат? Карабалта. Карабалта. 300'e çeyin kıskas. 4'e var. 4'e бар, 100 миңден 300ге чейин, Болду, чала бересиздер эгер керек болсо. Жакшы кочкорлор экен. Могун кулактары канча чыгат? 21 дейт мына. Жакшы экен. Мына козул койлор сиздикиби? 30'dan beri eşit var. 30'dan? Kayakta jet ballar. Болду. 30'dan берем деп аттыр, кыскасы мына козулуу койлор экен. Жакшы экен мынакей. Көрүңүздөрбү? Козулуу койлор Кара Балта шаарына. Мал базарын көргөздүк.